dhaqqabuu hin dandeenyeef namoonni abaaboo fidan jiru, namoonni gargaarsa godhan jiru, hunda isaaniitu galatoomaa jechuun barbaada. Jaarraa abaaboo kanatti fayyadamee waa tokko Jaangalaasaan jedhuun jechuu barbaada. Isatti aansee isin galatoonfachuun barbaada. Jaangalaasaan haasawaa isaa keessatti dhugaa dubbachuudhaaf namoonni hedduun dhaggeeffatawwan jiraniif akka Itoophiyaatti akka Oromootti waa sadii qabna. Amantii sadii qabna. Amantii kiristaanaa qabna, amantii waaqeffataa qabna, amantii islaamaa qabna. Amantiin sadeen kun faaya rabbiin nuun faaye bocuun takka yoo bareedde yoo barruu qabaatte bocuun sun bareeddii jechaa turanii jechuudha. Guyyaa kana teessumti kiristaanaa guddoon takka yoo jiraatu nama gaafannuu jalii jechuudha. Nama keenya erganna. Akkasuma teessumti waaqeffataa takka yoo jiraatu nama keenya ergannaa jalii jechuudha. Kaachi keessaa funaanee waliin nuu galu. Akkasuma teessumti islaamaa takka yoo jiraatu nama biraan barbaannu keenya ergannaa waan achi keessatti hirmaate isatu nuu galaanii. Amantiin sadeen tun Oromoos hin jaartii, Itoophiyaas hin jaartii. Yoo ammoo akka malee itti fayyadaman Itoophiyaas hin diigdi, Oromoos hin diigdi haa jabaannuu jalii jechuudha. Dhaamsa kanan ayyaana kanatti fayyadamee jechuu barbaade dhaamsa Jaangalaasaati. Dhumarratti mootummaa federaalaa galatoonfachuun barbaada. Faamilii Jaangalaasaan keessaa deeme hundi keenya faamilii isaati. Ani inti jinnee yoo isa jalatti guddadha jedhan fakkeenyaaf ijoollee baalee bahaati. Yoo isa jalatti ababaan guddadhe jee inti jinne ragaadhaas dhiisa. Faamilii isaanii bakka bu'ee mootummaa federaalaa dhugatti Jaangalaasaan hin du'e hin jenne akka yeroo inni du'eerraa nu bira dhaabachuuf isaan galatoonfachuun barbaada. Akkasuma mootummaa naannoo Oromiyaa ganamaa galgala haga pirezidaantii isteetii irraa ga'ee nutti deddeebi'anii akka ijoolleetti maaf jirru nuun jedhan carraa kanaan galatoonfachuun barbaada. Qabsaa'ota Oromoo warra halkanii guyyaa nu bira dhaabatan uummata Oromoo bal'aa, uummata Itoophiyaa, warra abbootii gadaa, abbootii amantii carraa kanatti fayyadamee galatoomaa fayyaa ta'a jechuun barbaada. Galatooma. Barbaada egaa amma handumaa birra jiru. አሁን በመጨረሻ ነው በጸሎት እንዘጋለን። ከዛ በፊት ምስጋና የምናቀርብላቸው አለ። መጨረሻ በመጀመሪያ ወንድማችን ከተም እንዳሉት የፌዴራል መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትርና ጽሕፈት ቤታቸውን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንቱንና ምክር ቤቱንም ሁሉ ጨፌ ኦሮሚያንም አዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የጸጥታ አካላት ማርሽ ባንድ እዚህ ተሰብስባችሁ እንደዚህ ያጀባችሁ ቀጥሎ የቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ሊቀ ሥልጣናቱንና የሥራ ኃላፊዎችን በሙሉ መዘምራኑ ከሌሊት ጀምሮ እዚህ ቅድስት ሥላሴ ሲያገለግሉ ያደሩ ካህናት በሲኤምሲ ሚካኤል ምንድነው ማለት ደብረ ጽባ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ካህናት ሌሊት ሲያገለግሉ አድሮ ጠዋት ደግሞ አስከሬን ወዳለበት በመሄድ ጸሎተ ፍትሐት በማድረግ በማጀብ እስከዚህ ድረስ በማድረስ ሁላችሁ እዚህ የተገኛችሁ በቤተሰቡም ሆነ በቤተ ክርስቲያን ስም እንደዚሁ በአቶ ዳዊት ወዳጆችና ዘመዶች ስም ከፍ ያለ ምስጋና እናቀርባለን። ከሁሉም ደግሞ ቤተ ክርስቲያን የሁሉም መሆኗ አቃፊ መሆኗ አንድነት የምናይበት ሰዎች የማይለዩበት ቤት እንደሆነ እንድትረዱ ከዚህ በመቀጠል የሁላችንም ቤት እንደሆነች ልክ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ቤተክርስቲያን ሀገር ናት እንዳለ ሁሉ ይህ አካባቢ የመጨረሻ ማሳሰቢያ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ስለሆነ በዙሪያ የሚገኝ የቀብር ቦታም ሆነ የልማት ቦታ የመንግስት አካላትም ሆነ የአዲስ አበባ የፌዴራልም ሁላችንም ቦታችን በጋራ ሆነን እንድናስከብር መፍረስ የሚገባ አሮጌ ነገሮች ፈርሶ በአዲስ መልክ ማዘጋጀት አለብን። የሁላችንም ስለሆነ ከጀርባ በኩል ብዙ ችግር ስላለ ማለት ነው። አሁን ወደ ጸሎት እንሄዳለን።